Wih, ada lagi nih. Ada Pop-it es krim. Wow, ada lagi teman-teman. Kakak menemukan Pop-it Among Us. Wih, halo teman-teman. Hari ini kakak mau berburu mainan. Kakak sudah bawa keranjang nih. Kira-kira kakak menemukan mainan apa ya? Ayo kita cari. Ada di mana ya mainannya ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan Pop-it nih teman-teman. Ada Pop-it. Apa ini? Wow, ini Pop-it astronot teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin di sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mobil Tayo teman-teman. Ada 3 mobil Tayo nih teman-teman. Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Let's go. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, warna putih nih teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi teman-teman. Wow, apa lagi nih teman-teman? Wow, kakak menemukan Squishy BT21 teman-teman. Ini si Tata nih teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi mainannya ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi nih, lagi nyenderan teman-teman. Wih, cakep teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan lagi nih. Menemukan mobil Tayo teman-teman. Warna kuning. Wih, cakep sekali nih, warna kuning teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada mainan apa lagi nih? Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan lagi nih. Menemukan ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, cakep. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan Pop-it penguin teman-teman. Wih, cakep. Hai teman-teman. Wih, ada lagi nih. Ada Pop-it es krim. Wow, ada lagi teman-teman. Kakak menemukan Pop-it Among Us. Wih, banyak sekali di sini mainan Pop-itnya teman-teman. Kita kumpulin di sini lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada di mana lagi mainannya ya? Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan Squishy BT21 lagi nih teman-teman. Wow, ini si Coki. Wow, ini si Koya nih teman-teman. Wow, kakak dapat banyak mainannya di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wow, masih ada apa tidak nih teman-teman? Wah, kayaknya kakak sudah tidak menemukan lagi teman-teman. Kakak dapat segini nih, banyak sekali mainannya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Bye-bye.